Pitanje šminka i namaz. Da li je potrebna žena svaki put kada želi da se abdesti da bi klanjala određeni namaz skida šminku? Pa ovdje sestrava navodi još neka pojašnjenja i tako dalje. Ono što su kazali islamski učenjaci, to je, ona kaže da je postavila pitanje mnogima, niko joj kao nije dao neki direktan odgovor i tako dalje. Ono što islamski učenjaci u pogledu šminke kažu je sljedeći. Ako šminka ima samo boju, a nema neku masu, tada i ne sprečava dolazak vode do tijela, tada se može abdestiti po toj šminci. Znači ako imamo primjer radi kada žena stavi kanu na ruke. Nakon što ona skloni, znači kanu, ostaje boja na koži, ali ta boja ne sprečava dolazak vode do koži. Takva šminka ne smeta abdestu. Ali ako stavljamo šminku koja ima masu, kao što je lak na noktima, ili znači neki puder ili karmin, ili ne znam nija primjer čega bi moglo navesti, nešto što ima masu, koja sprečava dolazak vode do tijela kojeg perijemo prilikom abdesta, takvu šminku je obaveza uklonuti prije abdesta. Nakon abdesta je mogu žene staviti pa do sljedećeg namaza. Tako da ne smijemo se poigravati sa svojim namazima u redu šminka, uljepšavanje svome mužu ili druženju sa sestrama, ali znači ako šminka ima samo boju, tada i ne sprečava dolazak vode do tijela, nije sporna. Ako šminka ima masu, kao što lak ima kada ga nalakiramo na nokte i sprečava dolazak vode do tijela, takvu šminku treba uklonuti da bi, ako Bog da, abdest bio validan.